Nĩ mũcemanio wa mbere wa President William Ruto na atwarithia a nduthi kuma rĩrĩa aingĩrire wabici, ũkĩhe kanya atwarithia a nduthi kwĩitũrũra kũrĩ president na mabataro marĩa matũmĩtwo nĩ atwarithia a nduthi milioni 1.8 kuma kona itiganĩte bũrũri-inĩ. Your Excellency, with the program that you are having on affordable housing, I am sure those houses when they are built, our member atafika pale kwa gate, afunguliwe gate na askari, aingie kwa compound, apaki piki yake vizuri. Watu wa bodaboda wanakaa kwa slums, na wengi wao Mheshimiwa Rais wanakaa manyumba ambayo hawaelewi kama wanaenda kwa bedroom ama wanatoka kwa sitting room. No ona mũcemanio ũyũ ũtathiĩte mũno, nyatũkano gatagatĩ ka atwarithia a nduthi ĩkeyumĩria kĩng'ang'a-inĩ thutha wa chairman wa ngwatanĩro ya Umbrella Association of Kenya kumĩra mbere ya president na kũmwĩra atongoria arĩa othe mararĩtie mbere yake kwĩ arĩa maramatũmĩte na matirarehetwo nĩ mabataro ma atwarithia a nduthi ambayo wako hapa leo. Sisi hawa sio viongozi wa bodaboda. I am the National Bodaboda Chairman for Umbrella Bodaboda Association of Kenya. Wale vijana ambao wanaongea hapa kwa niaba yetu, wanaongea kwa sababu wako na cartels ambao walikuwa wamekaa mbele yao, ambao wanawasukuma kuleta karibu na wewe. Sisi tulisimama na wewe. Ni sawa. With all due respect tunajuana. Lakini kuna wengi ambao wako huko nje Mheshimiwa Rais ambao hawakujumuishwa hapa, lakini tungependa next time wajumuishwe wote. Si hivyo? Nĩ ũndũ ũrarurumũrire marakara marĩa mararĩ gũkũ o nginyagia rĩrĩa marahoreririo mareke Lesatin arĩkie akiuga ta atongoria a ngwatanĩro yake matinarekwo maingĩre nĩ ũndũ wa mũrũgamo wake. Haya, naomba tafadhali tutulie. Malizia Tuto. Haya, kwa heshima ya rais, najua kwamba sisi hatukupata nafasi ya kuleta members wetu hapa. Tutaalika rais kwa mkutano yetu ya Umbrella Bodaboda Association of Kenya kwa sababu sisi tulipigania hii serikali. Nĩ ndeto ĩreganĩtwo nayo nĩ mwahu wa ũtongoria wa mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya atwarithia a nduthi bũrũri-inĩ Kevin Mubadi makiuga gũtirĩ ũretĩtwo mũcemanio ũcio na kĩmenyano na makoretwo makĩruta wĩra wao na ũma na wĩigĩrĩrĩki. The public to know that as a sector we are not involved in politics, we don't want to be part of the politics. What we want to grow is our economic empowerment as the riders of this country. Ni kweli kwamba watu wameniuliza maswali mengi. Hata ukienda kwa mtandao saa hizi ama uende kwa simu yangu, kuna wengine wananitumia message kusema kwa nini sisi hatuko kwa KICC. Kwa sababu ni njia gani tulifikia wale ambao wako hapa. President William Ruto amorĩtie manine njatũkano yao akiongerera atĩ ndegwĩtĩkĩra atwarithia a nduthi mahũthĩrwo kũhingia iroto cia andũ kĩũmbe cia ũteti. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Ohugĩte ihinda nĩ ikinyu rũhonge rwa ũkui na nduthi rũheo gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire makĩria hoka nĩ gũkũria ũtonga wa bũrũri. Ũthuthuria ũkĩonania o mwaka atwarithia a nduthi milioni 1.8 marathũkũma bilioni 350, kuga mũthenya marathũkũma bilioni 1. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wabui.